of Manipur, Arambai Tengol is not a rebellion. He is an innocent person. We are fighting. We are just standing for him. We don't want to give an NIA. Means we are fighting for they are fighting for us. That's why we all Manipuri mothers are standing for him. Yes, sir. Aranbai korongan ba khumanda ene se panjandana ma bu phana na bagi koitan tan na re ise aranbai korongan ba khuman lai ba se akoi laining lai son gi maramda thokjara mane ba ngasi kuki ga maitai ga lan chongnarak padagi ma che lan bhamda changak pai wane ba hana mamang da ma khulai pai ki braba kari torongge ba akoi masak khangde ai ba matam du dadi adu ngasi lan ji thokla bani na ma su iramdam manipur chi bo asuke mating nungsi badagi iramdam je kai gi batare ai dana ma khut to khulai pai dana tholak pane ba sida bo ene se pandor ba akoi gi manipur gi sarkar se karamba sarkar no ba sida tumina tasana dana lai che kari gi no ai bani da amana or su phana haira ba su makoi akoi gi manipur gi pali ba sarkar MLA soi solo mantri soi solo makoi yangkai lai ri ba sina Hongba mamata da lepa ga koi manipur ji kallaga di makoi singe tumina lai roi draba makoi loi no tumina de makoi di kari lai ri makoi kari yengi ke ba makoi dokchana raga ani thon ba ki taita praja mayam che ani thon ba ki taita makoi lai ri la draba makoi na ngasi bang da lan si da kari charu yari ke ba kari tauri ke ba makoi na kun ngak ba khara pa lan kal ngai ba ta se ngai ke akoi tampak swai da di lai ri ba nai be itini nau sin che khara bo ngai khara bo chari chubam no mam khara lai ri jingkhong da lai ri ba mai ben itini nau mai am lai ri ba tu di akoi na chalu ba matam da aying dum de chorok ta ma cha api ko to pammaga chorok ta lai hawe ba aying dum mangam de ba kugi na nong mai ka pa kani bong ka pa kani ai ba ki ba ki mayom do lai ba ngamau de ba chara ka ya hel ga lewe ba adu ngak pa de ba makoi na thong lai ba che kana no ba moi na kana da kari marang lai ge ba korongan kuman da ba kun ngak pa pha ba ki ma tau kai tai makoi changjal lo ta na makoi chenjal lo ta na makoi me ang khulai bai ra ga chalo manipur sa lai ba adu di na ta na kun ngai ba mayum ba kai do mai chakini kuki na bom ta dara kani magi macha machu matu macha ngak chari ba chang tong khulai kari gi mundoi no ba kari gi khulai pha doi no ba kun ngak pa ki kari pha ro ma thau kani da ge ta seng nam gi haira gi ngasi gi pali ba sarkar makoi na dili da chalaga makoi ya kai si khak tala pulla ga dili da makhong kelu ma tam da dili ri kari gi taro joi no akoi na chalwar ki tabi ro makoi me khai che chapa na khong pam mam ta le ko praja su pula pula kani makoi yang kai sina lingyen mana ta gi to khai ta ba gi ngasi pham mun na ta na lai ba gi ngasi praja to khai ta ni khudong chab lo li ni slogan ta la English kan we are gathering here for Korongan Bakum Arambai Tengol. Arambai Tengol is not a rebellion. They are just fighting for our Manipur integrity. That's why we are gathering here for him. And we don't want to give him NIA and any legal action. Just they are fighting for us. That's why we are gathering here. So please try to vote his NIA or any legal action.